sige real sem tang share to bi bai si hospital de so halak ba mu sat twai ba kwa ani sa pi ki sangi lagi da bi matang tu de ba kwa ai na yam na saung ni ngi si ko ma ya akhoi na sum pau ta za ba da ma ta za ba da kwa legal procedure hai ta de kwa mi postmortem to da na ko ta ne FIR ma lo ko ta na police ki we ba ma gi legal gi ba sat to bi gi so ma ka ngi ni pi rong gi statement ma di nu pa rong gi statement ba ba nu pi rong gi statement ba ba lo ba long na ding hai ta de kwa long na ding ai ama ma long na ding ai ma rau si da nu pa do na victim sa ra ga video tha ga la ma do ma du lai ba kyam na thi ba ni ko ma du to ga no manam di pananga ani sa pi gi mo gi youtuber ka ngu na su ma du tha ga ba gi mo gi ra su lai de manam di imung manung do na khal la ga kari no ba nu ngai dui se chimi sum de ako ju pau khang ning ye ba loi na ma khang ning nga ta ne ba du achu mam di le rang ga ne ba mi di shi ri ba ne ba thawai du shi ri ba ne ba mi me ta society ba ma si ba ba su bu ta ra ne lo ba ya ba ba adu bo nu pa ma du na kana no ni khang de nu pa do to ma sa ba do na bi do ma na po sa di kap tha ka sa su sa ko le to le de ba ya ba ma do akwai na bi do da ta za ba de ni pi imung du na ma do lu na to bi di na na pa hom ta ye to bo to bu kaung ta la ga di ha nu pa ma do na ma mi jam tra bra na na koi ram ba nu pi sin ki paisa lo thom da bra na tra ga isen du ga ma ga loi na ga le ba tu da kai kai to ki ya ba gi mi ki kaung ta me ama ma to di ma kai khung ngam tu no ba ma tu to ga no ba si ne ba social media da di akwai ji yaw da yaw ya ba to bu tu bu social media da na mo na chung tho ngang ba di ma khoi oi ram ni ba please ai na hai zan ni si kwa ani sa pi ki youtuber ka ngu da boy ro any youtuber ki content creator da boy ro mi di lai gi da ba gi thawai ni mara ma du na sa tha ga dri ba mi ki legal procedure statement adu ki final na ma tang ta ba nga waru si la ka ne abani da nang ye ga legal procedure sa tha ri ma tam si da ai statement loi ding ai da social media tha ga la pai ba se ba si ari ne puthar ka ni ba nu pa do ko ni pi rong gi statement na ma su le ram ga ne abanda adu bo hang na ba ma da ni pi rong gi statement na ma ba lo ding ye ba long na ding ai ma tam si da nu pa rong gi phajane statement do long na ding ai tong na ding ai ma tam statement na ma gi kai no ha bi gi board sa ki wari ani je ta ding ai ma tam da social media da tha ga la ga nu pi gi mung bo hek ta defamation allegation wrong allegation to ba adu ta di nu pa gi mung du wrong allegation to ra de ha social media da nu pa gi mung na nu pi me hun ma nu pi mung na nu pa me hun ma to sa no madu to ko phaja de maram madu na satha ga dari ba legal procedure da police ki ba executive ki ba jurisdiction ki power ma fajana na khai seng ma ma to ba matung da magistrate ki thu ki to ba matung da mara lai ba pon mak to mara adum thokcha ka da nga ta ne maram madu na ai si wa pham tang hai se ke adu da na kan ani ma ki statement adu lo ting ai da hek ta video pangnam da namaga wrong allegation to ba gi khoi ki manipur ki chana be se ma se to bi ga na ba se ga pyo loi se ke mayam sige real sem tang share to bi bai si hospital de so halak ba mu sat twai ba kwa ani sa pi ki sangi lagi da bi matang tu de ba kwa ai na yam na saung ni ngi si ko ma ya akhoi na sum pau ta za ba da ma ta za ba da kwa legal procedure hai ta de kwa mi postmortem to da na ko ta ne FIR ma lo ko ta na police ki we ba ma gi legal gi ba sat to bi gi so ma ka ngi ni pi rong gi statement ma di nu pa rong gi statement ba ba nu pi rong gi statement ba ba lo ba long na ding ai ta de kwa long na ding ai ama ma long na ding ai ma rau si da nu pa do na victim sa ra ga video tha ga la ma do ma du lai ba kyam na thi ba ni ko ma du to ga no manam di pananga ani sa pi gi mo gi youtuber ka ngu na su ma du tha ga ba gi mo gi ra su lai de manam di imung manung do na khal la ga kari no ba nu ngai dui se chimi sum de ako ju pau khang ning ye ba loi na ma khang ning nga ta ne ba du achu mam di le rang ga ne ba mi di shi ri ba ne ba thawai du shi ri ba ne ba mi me ta society ba ma si ba ba su bu ta ra ne lo ba ya ba ba adu bo nu pa ma do na kana no ni khang de nu pa do to ma sa ba do na bi do ma na po sa di kap tha ka sa su sa ko le to le de ba ya ba ma do akwai na bi do da ta za ba de ni pi imung do na ma do lu na to bi di na na pa hom ta ye to bo to bu kaung ta la ga di ha nu pa ma do na ma mi jam tra bra na na koi ram ba nu pi sin ki paisa lo thom da bra na tra ga isen du ga ma ga loi na ga le ba tu da kai kai to ki ya ba gi mi ki kaung ta me ama ma to di ma kai khung ngam tu no ba ma tu to ga no ba si ne ba social media da di akwai ji yaw da yaw ya ba to bu tu bu social media da na mo na chung tho ngang ba di ma khoi oi ram ni ba please ai na hai zan ni si kwa ani sa pi ki youtuber ka ngu da boy ro any youtuber ki content creator da boy ro
mi di lagi da bagi thawai ni mara maduna satha kadri ba mi ki legal procedure statement adu ki finance ma tang ta ba nga waru sila ka ni abani da nang ye ga legal procedure satha ni ma tam sida ai statement loi ding ai da social media thagalak pai ba se masi ari ne puthar ka ni ba nu pa do ko ni pi rong gi statement na masulai ram ka ni abanda adu bo hangna ba ma da ni pi rong gi statement na ma ba loading ye ba longna ding ai ma tam sida nu pa rong gi phajane statement do longna ding ai tong na ding ai ma tam statement na ma gi kai no kai no abi gi board sa ki wari ani se ta ding ai ma tam da social media da thagal la ga nupi gi imung boy hekta defamation allegation wrong allegation to ba adu tadi nupa gi imung to wrong allegation to ra de ha social media da nupa imung na nupi me hun ma nupi imung na nupa me hun ma to sa no madu to ba phajade maram maduna satha gadari ba legal procedure da police ki ba executive ki ba jurisdiction ki power ma fajana na khai seng ma ma to ba matung da magistrate ki thu ki to ba matung da mara lai ba podmak to mara adum thokcha kadam ata ne mara maduna aisi wafam tang haise ke adudana nakana ni maki statement adu loading ai da hekta video pangnam da namaga wrong allegation to bagi khoi ki manipur ki chana be se mase to bi gna ba se ga pe loi se ke